Yathi ngolunye usuku sihambisa ivangeli singabafana baseNazaretha. Sesingena laphayana eduze kwaseChibini. Masifika kulomuzi sengiyalibala ngisibongo noba umkhize noma ushange kulapha kodwa balapha eNhlazuka bangamaloma baqashile la eMalikazi basondezela umsebenzi sebezwa nje lezi izindaba zenu abaduna abantu bethi awu lamadoda nalabo mame zinenganekwane emnandi kodwa yona imnandi ngempela mawusuthi ulalela kahle uyazi uthi into enjene emhlabeni ayikho emhlabeni kodwa la ikhona ngoba la umhlaba uqala khona ilapho futhi uphela khona. Amen. Manje nabaye bethi ke inganekwane ezimnandi hawu hey khona kade esho nje lapha ngiyothenga ukudla kwenkomo izolo uthi hey siyamlalela lo muntu lapha eledweni onenganekwane ezimnandi uthi manje kodwa ngichazwa naba abangakholwa bathi hayi asikholwa kodwa unyazi kusenzele lokho nalokho. Amen. Manje uthi imnandi ayiyekeki futhi sengiyasiqaphela isikhathi sokulalela lengane kwakhe. Uyabona ukuthi usemdobile njalo. Silandwa ngendlela zonke zokuthandwa komuntu. Sibe sesiyangena kulomuzi kulomjondolo la eMalikazi. Kanti unkosikazi ngithola shange kanti unkosikazi usekhulelwe kwaze kweqa ezinyangeni zokubeletha. Isisu usehamba exhokolozela ngemumva ebhalansa ngenduku ngemumva kuthe ngakhali phansi ngesifundo. Masifika lana kulomuzi bebe sebeyasithulela sithulele nje sizinsizwa sibe sesi lo amen ayoloza amaNazaretha kodwa kulo uholoza kwawo kunomphumela kodwa sesamavila asisahambi futhi asisathandani ngoba sisahambelana la ngaphandle nje awukhulala nathi abawenzayo makuyisabatha ujikeleza ukuthi siya kaMasibanibani noma siya eHlasuthini ubani siyokwenza umthandazo ongenisa isabatha akusenzeki kanti lezo nkonzo izona kade zisiqoshelwa ukufa emakhaya. Amen. Sase siyawenza lo mthandazo siyaqeda cha kukuphike lani dabuka khona ngoba la siyabona ukuthi esemzini wezambi kwathiwa saba seNhlazuka lapha kaThomi indawo yakithi phela lapha eNhlazuka. Masihamba sebecela ukuthi bayacela ukuthi ngeweekend siyo
kwenza umthandazo phambi kwabazali ngoba abantwana lapha umfana nomakoti wakhe la aseze wamlanda ekhaya ngoba kwenzeki lutho. Siyambuza ufuna ukubeletha nini wena? Uthi kusasa. Sithi hayi asiyikhuluma indaba yakusasa thi. Kulungile ke sofika kusasa sizokubelethisa. Wathi hayi njengamanje Kuthi nje siyahlupheka ngoba ukukholwa kuncane kithi. Kodwa silandele ikholo. Amen. Ukhulume umshumayeli ekseni evuselela ukuthi kuphunywa phi kahle hle ngoba kuhamba siqwale sikhohlwe ukuthi lo muntu ongaka lo muntu omkhulu kangaka uhlupheleka kangakanani lo msebenzi. Sathi lungisa amanzi. Baba wekhaya owalungisa amanzi. Sawaphonsa imbogo. Imbogo zisebenza yonke into. Mawuqonda ukukhipha ukufa uyakhipha ngembogo. Mawufuna futhi ukuphilisa ngobho uyaphilisa. Kodwa kudla wena ukuthi wena umi kanjani. Sasa siyaqeda. Sathi mame awuphuzela amanzi. Sabumthi iqabu ngenkomishi. Baphuza. Sathi yabona umgwaqo la phambi komnyango. Sesiyaphuma manje siyahamba uyabeletha manje. Wecabanga ukuthi kuyadlala. Kuthi ngamanzi. Ngoba simthandazelanga cha. Sathandaza. Inyanga zasese u15. Engabelethi. Sathi masi ifika itekisi esihamba ngayo imakithi yayikhala phansi ngayo. Ilapho ke lensizwa yasilandela khona kanti kubambe indaba lapha ekhaya. Umfowabo omdala ugingqike noganagana. Wangalanda. Umfowabo phakathi bamdubulile.